Chaza no sifuna ukuchazela abantu lapho ukuthi sihlangene inkunzi ezaziwayo ke manje ukuthi hawu madoda inkunzi lenzi ume phambi kwamabhali bafowethu esinakusho nje ukuthi kwaqala phela bafowethu kunabafowethu lapha sasiqala khonana emagroundini yabo manje singahlangene kahle ngikhulumela iside lami ke mina lokho emdlalweni Sa-realize late ukuthi uCR7 ukhathide ukwaqala hip hop njengoba sasomfaka umdlalo uqala bese simkhipha make kumambila thini nina naso ke nayithatha lento ngokuthi kuyenzeka nithi nisenhlulile entweni nibe nicabanga ama-ex anginjalo mina angilona lolu hlobo ojwayele ukucabanga emuva uyabona so lento zimbili engangiyifuna ngangifuna ipenalty mangiyisha phakathi ibe undabuzekwayo mangiyigeja futhi ibe undabuzekwayo kwenzeka kodwa holokho ngoba elinye ikhono ngalithola kumfaka ngobe mina ngalibona ikhono lokuthi yabona ubona mangabe kudlala egroundini ugoalkeeper selimele engasakwazi ukususa ibhola emuva hayi lenkunzi yasusa ibhola emuva hayi lisusa ngabona kusephuka idinga mina into engayisho so lento ayisho ukini ukuthi uthengiwe uthatha into engithengwa abantu behip hop kwangamanga cha noma ngathi mina asibuke leli gama lika MC liqhamuka lika MC ngoba la emajongweni akabizwa ngo-MC MC qhamuka no ngenhlanhla yami wena Shandu nginobudlelwane nje nawo bonke umuntu uyabona ngoba mangabe sesidlala negeng yegospel ngiyomangala futhi kuzani sengiso sengithi ihi lapha baphucuthayi lapha seyasayi lapha bafethu ame simxoxeni engayazi hey bafowethu yabona ugeja umuntu uma egeja usuke isidala yazi ngani usuke khona ekuqala yabona bese zenze ukuthanda kwalowo uthanda ngokuphapha kwalo ngoba njalo kodwa nje liyakhona ngaze ngifanele ubani lo lase lephakathi uthi umayelo le awayanda amaxolo ubani lo ayanda amaxolo uyabona uyangazi ungazelaphi ubani lo thani lo wakhe nje penalty shona thani lo ubani lo ubani lo nangu yamusha yamoni Papa G ngani sazela amaxolo uyambile mfowethu siyaphila udumela amantokana khulile lo angisakwazi uyabona bonke nabanye babonayo ayikahle akuthanda ukukhuluma nje ubani wageja ibhola egroundini banwami ubani wageja ibhola egroundini odume kabi nje kulezi insuku ondabuzekwayo uzani khona myeza uyeza hawu hayi ingane ibona ukuthi ugeja uyabona nje ngalo ukuthi